Dobro. Ko što vidite, evo opet snimam. Inače, jedno pitanje za gledalce. Da li se i vama smrzava slika kao i meni? Ne. Čuti, ti nisi gledalac. Kažem za one koje vide. Adrian, staklena čaša. Dobro. Ti mala. Akira se predala, a? Predala se Akira. Dobro, nastavlja. Da li je hrapavo? Nije zlatko. Na primjer, Sada nemoj da balajiš na mene. Znaš da ja to mrzim. Aj tako. Ovo je njima jedna obična igra. na primjer, plastik. Da li je vrh? Bliže jedna na drugu. Da li je Dobro. Da li providan? Da li hrapav? Da li gladak? Jeste. Nije valjda da se i vama smrzlo? Dobro. Balon, da li tone? Ne, to ne. A spajalica? To ne. Ćao ste, kraj mog